na afi me pede me chechem sense kra banki eho oba ho ona me pede obiara onya so na otei amase akona obi kekana asem bia na akane ye ya da chrem na chechem mu za chrem ehu de enche bank no eho no ncho yido oba na sesia yemenye hu gina hei so o de enche wo boem ema bank no osan nature no obaye ejuma na oya obisi de ena misika be 500 Ghana cedis pe mekwa what's there mensan mbra ochina na sika ni ho bi ba so misika 1000 ena mokwa what's one fa mam na dam ni no ya banka me ya me pele me cheche mu ye metasi o sende Ghana ha yenyim de aza o hia wo Ghana papa nya aza brofo wo fran infrastructure e be a car con be a bridge be a school done e be a hospital eyinumi ena hian oya group indo ye gitum de hian so ye bobwa Ghana man na Ghana contractor for a wo nyimzi wo tumi ye adwuma ye no enyara ye bobo hon bosa ye discover mo hon na wo da ka ye adwuma na wo de yesika wo da abre hen obi anyim de bank wo hwedi bank enfo sika nka mo hon na won so tutu fom no won fa sika na nhye ho na eba na abaji waje ye dam na wo ye no bank ze adu sika mana ana no so o da mama ebinom ankrankor ejuma ho ina da mo hon mo won so da ka ye ejuma wo da ko bo ho bra wo wi a wo du sika wo da san na wo da bro na se ankrankor nyi ese du sika ma ankrankor nyi na sa sika no omba se sika so de ma abana ojeje to finya ye ho no sika no onyi da obabia aban sika ma abana onyi da osane ba o da osane ba enso no ehen ye de sika ye de ma cocoa board wo fa ye cocoa road ye de bi ma get fund ne contractors wo fa ye school adan ye de bi ma Ministry of Roads and Highways wo fa ye car con bridge na nka ka ho e bi ma Ministry of Works and Housing wo ye sea defense ehen na ye de sika ma hon na ansa na 2017 obaba no ansa na 2017 baba no na sika ye za ma contractor for et huni ha boma be 20 years azini ha boma na sika ye za ka mo hon woda sana ba ye da ka mo hon woda sana ba no ana obo 14 billion Ghana cedis onye enka no billion o ende billion Ghana cedis na sika ye za mo hon woda sana ba ye za mo hon woda sana ba da do no na dam no say obiara mbo hezin o se de ya ye din ye hedwuma sika no kwa na wa aba okwa na wa aba e wo so ya customer no so eba na ya du sika mo na me pirem bi so e wo na ye hia customer no obi wo ho a ansa na 2017 baba no na wa aba hia bank da bo hwe ni sika wa ka de sika na yi wa ana won san yanka da bi da en sa ba sam na obey aba zi na obey onye de abane foforo be no o se won na wo the contract am honi na obiara engine ho ara na obohwehwem ebia na boni bi aba ana wakaya bibi okodua kon boni bi na wonya contract no enta ewon pa aye dwuma ma what the certificate amo de won tia waka no mpo wose de ni nara was one sa to do na afi wo ko huni na eboni biara nyi ho na se eboni biara nyi ho a contractor fo no won mpo na waye adwuma wote ma he no contractor fo no afi abanna rankasa ono so the contract afofor odama hon modaka ye adwuma wotua maneka o e chere dada ono ze wose de wongina hwa na dada won so obi ko hwe no o se na damisika dudu pi oye papa Kwesi Nduom sika ono kote na yemfa damisika yi yemfa mana me pera me cheche me cho de sika na na ho no 2017
2018 no yɛ 1.8 billion Ghana cedis. 1.8 billion Ghana cedis ɛna ɔda hɔ. And so obi hu 1.8 a ɔdwen dɛ dɛm sika no ne nyinara ɔreba ame papa Kwesi Nduom me hɔ. Mepɛ dɛ obiara te ase dɛ sɛ obi a ɔka dɛ wɔfa dɛm sika no nto nkyɛn na yi ɔkɔ yimpa koro pɛ hɔ no no on call the right direction. O say dɛm sika no ɔyɛ mezi ɔyɛ hen customers wɔn sika yɛ ka kyerɛ wɔn mpo dɛ o sɛ wɔnyi sika ne nyinaa mpo a wɔn ma hɛn no mu wɔn kyɛm ebaasa na wɔn ma hɛn no mu koro 1/3 na yɛn fo ntuatua hɛn customers sika yɛn fa yɛn hɛn bank ne yie yɛkɔ soro na ase yɛyɛ ya ebodu ndɛ ɛna sika no ɛnda yɛ menyi kasa yi sika no ɔmbɛn sika no na nsihu waba ɛndɛ no bo sika no wekodu 7.1 billion Ghana cedis. Ya sure no ho krate yada kama Ministry of Finance ibi akama omanpanyin ibi akama omanpanyin ebetechir ibi akama Cocoa Board ibi ko oya get fund ho Ministry of Roads and Transport obiara mbaka de oji henchim de wanzi henkaw ne mo sika no onbay contractor bia owo disco oya sea defense and the cow ya 200 million Ghana cedis osha se do oya juma 2017 one sidimpo ana one person po one farmer abadintra ni sika no oka sika wodwen de oye papa Kwesi Nduom ni sika no ho enta sama ye ka kire obia anyi de ye kede aban onsa se de sika no onye meza oya wo wodi oya obi so ne de enti won fa sika no won fa mbra sika no ba eyan so customers no say na ye Gold Coast customer eye GM Bank customer won sabaka wosika wonsa ka wosika nso a jawa ka no a oye hiara hiaze no ono na ye basan aba na ye gbogbo GM Bank bio ema wa ye dwuma da donara no mo su na oti